জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবত সেই জগতর নাথ জগন্নাথ সেই কালিয়া শান্ত সেই আম সমস্তଙ୍କର মৌড়মণি যাহাଙ୍କ ইশারারে যাহাଙ୍କ ইঙ্গিতরে সৃষ্টি চালে তেଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ 108 ଗରା ସୁନାର ଜଳରୁ ତାଙ୍କୁ ଯେକି ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଏ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯେକି ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯେହେତୁ ଏ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ଏ ମୌଡ଼ମଣି ଯାହାଙ୍କର ସେଇ ছোট আকারে যে দুইটি যে ছরକୁ নয়ন ରହିଛି ଚକା ଚକା ନୟନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇ ବସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ନେଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୀତଟି ସଙ୍ଗୀତଟି ପରିବେଷଣ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଆମର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏକି ଚିତ୍ର ବାବୁ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। हेलो उपस्थित बड़ सुधी दर्शक मु गीत विषय किसी जाने कि न जाने मुझे तेणु मु गोटे गीत किंतु मु आसली कौटी जीवी कौटी रही कौटी से कथा एपर्यंत मुझे तेणु किंतु मत आणला किए से कथा कहूँ भजमन गुरु नाम हेरन कर भजमन गुरु नाम हेरन कर किंतु आनी जे गुरु गुरु আজি कृष्ण गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु सबुठू बड़ गुरु किए बापा माँ तेणु भज मन गुरु नाम हे